Poštovani gledatelji, dobro vam večer na početku Studija 45. Danas smo u sportskom ozračju, nažalost ne toliko pozitivnom koliko bismo htjeli. Vijesti iz domaćih nogometnih terena sve su češće dijelom crnih kronika nego sportskih rubrika. Tko je odgovoran za to i postoje li dvostruka mjerila za navijače, odnosno čelnike klubova, doznajemo u sljedećih 30 minuta. Po petke sam slagao i rožice. Kad kažemo hrvatski nogomet, htjeli bismo vidjeti kvalitetnu igru i rezultate, lijepe stadione ispunjene gledateljima, ali nismo mi baš te sreće. U nas je popularniji malo drukčiji vid zabave na stadionima, ali i izvan njih. Sram te bilo, mučko jedno đubre. Đubre! Đubre! Mučko đubre! Hajnelovski šou za medije manje je sportski, a više u aferama. Optužbe, klevete, žalbe, prijetnje, kršenja zakona, sukobi interesa. Do nedavnog skandala. Dvoboj Istre i Rijeke i bakljada za prvi prekid nogometne utakmice u povijesti HNL-a. Naravno da odgovornost snosi vrh nogometne organizacije. Mislim da je vrijeme da se Mamić, Marković i Srebrić uhvate za ruke, stanu pred ogledalo i pljunu u to što vide. I opet oštećen je hrvatski nogomet. Sport koji je prestao privlačiti mase na stadion i postao sinonim za nečasne radnje i nerede. Sa mnom večeras u Studiju 45 pozdravljam tri gospodina. Počinjem sa predsjednikom Hrvatskog helsinškog odbora, gospodin Ivan Zvonimir Čičak. Dobro vam večer. Dobro večer. I hvala vam što ste došli. Znam da zdravstveno niste baš u top 5, ali izdržavamo. Predsjednik kluba navijača Bad Blue Boysa, Tomislav Glušić. Dobro večer, dobrodošli. I naravno direktor NK Dinama Damir Vrbanović. Dobro vam večer i dobrodošli. Gospodine Čičak, počet ću od vas. Evo, vidjeli smo, svi skupa smo pogledali prilog Josipe Krajinović. Ko je glavni krivac za situaciju u hrvatskom nogometu? HHO se oglasio evo prije nekoliko dana sa svojim priopćenjem. Pa gledajte, nema uvijek krivca na jednoj strani. Mislim da na određen način svi snose odgovornost svako na svoj način za stanje u nogometu, ali moram reći da ne dijelim ove katastrofične vizije o hrvatskom nogometu kao najgorem na svijetu. Ima puno gorih, pogledajte samo Grčku, pogledajte Tursku, Mađarsku, Poljsku, konačno i druge zemlje. Malo je drukčije u nekim zemljama kao što je recimo Velika Britanija. Ali recimo ovdje sam gledao ove scene sa ovim kako zove, tim bakljama. Nedavno sam negdje na portalu pročitao finale Južnoameričkog kupa, igrao je Cortinas, ne znam protiv koga. Cijeli stadion je bio u bakljama. Nijedna nije pala na terenu. Prema tome postoji nešto što zove i samodisciplina kod navijača, ono što bi ja rekao, da institucije, odnosno udruge koje funkcioniraju na principu samopostavljenja, oni su sami sebe proglasili nekom navijačkom skupinom, moraju jednako tako regulirati međusobne odnose samoregulacijom. Dakle, oni moraju se brinuti o tome prije svega, a ne policija, da li neko se ponaša na način koji je protivan zakonu prije svega. A inače mislim da bi svi, da bi ono što bi trebalo biti moje mišljenje jedan moto, da bi svi elementi koji sudjeluju u tom športskom životu trebali sjeti za stol i pokušati vidjeti barem gdje, barem kad govorimo o klubovima, o navijačima, gdje su problemi i treba pokušati razgovarati. Znate, kad je bila mirna reintegracija Podunavlja, onda je moj prijatelj Ivica Vrkić meni rekao, znaš, ja moram razgovarati s onima koji su tvrdo protiv, a ne mogu razgovarati s onima koji su za nas jer oni nemaju nikakvog ugleda. Prema tome, ja mislim da bi i ova gospoda iz navijačkih udruga i ljudi iz uprave Dinama trebali sa potpuno suprotstavljenih pozicija pokušati doći do nekog minimuma, ja sam o tome malo prije razgovarao, nekog minimuma sa kojeg se može krenuti. Mora postojati nekakva istina o cijeloj ovoj situaciji. Ovo što se događa nije lijepo, nije dobro, a kako odavde izaći, nisam dovoljno pametan da znam koji je odgovor. Mislim da niko nije dovoljno pametan. U svakom slučaju, politika se u načelu mora što manje petljati kao i u kulturu, tako i u šport. Ona treba stvoriti zakonske okvire
za djelovanje samostalnog športa, a nakon toga je na svim športskim faktorima, uključujući i u nogometu one koji se bave nogometom, to da nastoje naći nekakvu atmosferu ili stvoriti takve uvjete da se može normalno funkcionirati. Rekli ste, trebali bi strane dvije sjesti za stol. 3. Vi imate koliko hoćete. 3, 4, 5, nema veze. Evo ovdje nazovimo, odnosno ovdje imamo stol, sjedi nas 4 ovdje. I kao što vidite, ne tučemo se. Da, mi smo to strogo naravno zabranili. To u ovoj emisiji ne dolazi u obzir. Pa zabranjeno i na stadionima zakonom, pa opet se tuku. Istina, da. Ovdje je žena in charge večeras, pa možda zato. Tomislave, koliko je izgledno da, odnosno, bilo je već sjedanja za stol, ako se ne varam, između navijača? Naravno, puno puta smo sjeli za stol i ukazivali na mnoge probleme goruće, ne samo što se tiče navijača i idiotskog zakona koji je donešen prije 9 godina. Sa gospodinom Čičkom smo sjedili isto prije nekoliko godina na razgovorima u vladi kada se po ne znam koji put donosio sve rigorozni zakon i nažalost... reći da smo mi bili protiv ovakve rigoroznosti u zakonu. Tako je, ali ja ne znam što se promijenilo, znači kod vas recimo u ovih par godina, jer neki dan vi ste se malte ne stali u obranu lika i djela gospodina Zdravka Mamića, makar ste prije par godina bili njegov glasni kritičar. Ja ne znam da li se promijenilo išta, osim toga što je gospođa Amra Peternel, supruga vašeg kolege iz HHO-a, ili tako? On u raspravama o Dinamu ne sudjeluje. To je sukob interesa, to morate znati. Vi ste neki dan stali u njihovu obranu, u njihovu službu, u obranu njihovog dostojanstva i ljudskih prava, ali prije mjesec dana kada je gospodin Mamić mahao sa dosjejima, tajnim dosjejima policijskim navijača, niste stali u obranu navijača, kada je prije nekoliko godina suspendirano svako pravo navijača na utakmici Dinamo Hajduk, gdje je osim, nažalost, nastradalog gospodina Troktera, nastradalo 100 navijača. Jedan od njih je bio Mario Galić, kojeg su teško ranjenog, sa po smrt teškim ozljedama, prostrijeljenim plućima, debelog crijeva, slezene, tukli, mrcvarili još 3 sata, slomili zdjelicu, razbili arkadu, oglušivali su njegove molbe za hitnoj pomoću dok nije nakon 3 sata pao u nesvijest i završio u komi. Nažalost, zbog tog kršenja zakona, evo sad možete isto vidjeti što je policija radila taj dan, nitko nije odgovarao. Zbog bilo kakvih od ovih stvari, kršenja zakona strane policije u bilo kojoj demokratskoj državi, svi po vertikali odgovornosti bi odgovarali. Od onog policajca koji je bez razloga pucao Galića do ovih policajaca koji krše zakon, koji bacaju baklje na navijače, koji bacaju i postoje jedinici topovske udare. Upravo od jednog takvog topovskog udara mi smatramo da je nastradao i gospodin Trokter. I naravno, ali moramo reći samo Tomislave, sigurno će se složiti, naravno trebali bi odgovarati i policajci, ali isto tako i navijači koji su činili sve neke sporne stvari, nije ništa jednostrano. Mi nismo stali obranu nikakvog navijača kojim je dokazano da je činio kaznena djela, dapače, prvi smo jedini osuđivali takve stvari. Nikad iz sportskih krugova niko nije osudio svoje, znači sudionike, funkcionere koji takve stvari rade. Niko od krugova policije nije osudio, znači svoje pripadnike i simptomatično je da po zakonu navijačima koji 9 godina postoji, niti jedan policajac nije odgovarao za prekoračenje dužnosti. A samo na ovom primjeru vidite desetke takvih slučajeva. Kada govorimo, da se vratim samo na ovo ranije, pa ćemo se onda vratiti na sam ovaj zakon, popularni zakon o navijačima. Kada govorimo o dijalogu, konkretno recimo između navijača i gospode iz Dinama, rekli ste nekoliko puta ste pokušavali, međutim nikako nije dolazilo do dogovora, jel? Pa nažalost, prije nekoliko godina, zapravo prije 10 godina, te baklje, famozna pirotehnika koje sad osuđujemo i izjednačavamo sa terorističkim djelima je bila poželjna na stadionima. Vi ste vidjeli prilog isto i gospodin Vrbanović zna da smo prije nekoliko godina na prošle godišnjice udruge zapalili 500 baklji na stadionu koji su gorili na svim tribinama. Gospodin Vrbanović je stajao blizu mene kad smo palili baklje i ja među njima. Mislim da imamo cijeli stadion je oduševljeno skandirao, a uprava Dinama za vrijeme bakljade je čestitala na toj bakljadi navijačima. Evo, to je ta bakljada. A simptomatično je isto da se utakmica nije prekinula. Što se to drastično promijenilo u tih par godina da sad na jednom radi 2 baklje imate treniranje stregoće i pokazivanje moći sudačke udruge nakon izlaska narodnog gospodina Širića, ali vjerojatno kao produžena ruka gospodina Mamića. Mi smo puno puta ukazivali neke stvari, znači u organizaciji i nogometnoj i funkcioniranju Dinama na mnoge nezakonitosti i na tim nezakonitostima smo se zapravo i, da kažemo, zakačili sa upravom. Prije 2 godine, nakon otkaza jednog od legende kluba Zajca, nakon jednog lošeg rezultata, nakon prvog lošeg rezultata njegovog, mi smo proglasili bojkot utakmica
i samim tim bojkotom smo kazali na nedopustljivo ponašanje prema Legenda Dinama. Za tih godinu i pol dana, koliko god mi govorili znači da su huligani jedini razlog da ne dolaze ljudi na utakmice, u tih godinu i pol dana je posjet Dinamovom stadionu pao na par stotina ljudi, osim u slučaju kada se dijele besplatne ulaznice i kada se igrala Liga prvaka. Budemo se vratili na to. Gospodine Vrbanović, da vas pitam vezano za ovaj dijalog između Dinama i navijačkih skupina. Svašta je tu rečeno. Meni je zapravo teško početi. Naime, mislim da smo malo pobrkali neke lončiće. Prvo moramo znati ko su navijači i šta oni čine u okviru jedne sportske priredbe. Nitko ovdje ne govori o jednom bitnom elementu. Ma tko je uopće dozvolio i tko uopće tretira poželjnim da se uopće baklje unesu? Ne može mi nitko uvjeriti da je baklja poželjna naprava koja može izazvati štetu za pojedinca, za bilo koju osobu, dakle, koji dođe u kontakt s tom bakljom, jer izaziva, mislim da je 1200 stupnjeva u dodiru sa tlom, koja može, dakle, grubo naštetiti, a imali smo i nekoliko slučajeva tužbi od ljudi koji su kao službene osobe sudjelovale na utakmicama Dinama, gdje ih je naprosto baklja pogodila. Jedan vaš kolega iz televizije, zatim nekoliko novinara, nažalost i jedan čovjek koji radi na osiguranju. Sve, dakle, počinje i završava sa pitanjem, ma tko uopće tolerira i uopće smatra poželjnim da baklja dođe na teren? Prvo, to je prvo pitanje. Nakon toga slijedi ovo što zovemo policija. Pa naravno da nitko normalan ne može braniti prekoračenje ovlasti od policije, niti će ikad bilo tko s naše strane. Ja sam i legalista, dakle ja ću tvrditi ako je došlo do prekoračenja ovlasti, to svakako nije poželjno. Međutim, policija uvijek intervenira kad ima za to opravdani razlog. Da nema baklje ne bi intervenirali, da nema trganja stolica ne bi intervenirali, da nema tučeva ne bi intervenirali. Kad je bio taj famozni bojkot, koji je pokazao upravo obratno, da jedna ogromna većina, šutljiva većina, se vratila na stadion. Mi smo imali pun stadion za vrijeme Lige prvaka. Da li je to 1 kuna ili nije kuna? Između 1 kune i 15 kuna, gledajte, znam da je to osjetljiva tema oko novaca, ali to nije ogromna razlika. Mi smo zapravo htjeli, kad je bio taj, pod navodnicima, bojkot navijača, pokazati da ima jedna značajna količina ljudi koje voli doći na utakmicu jer se osjećaju sigurnim. Jer žele gledati utakmicu i ne zanima ih sukobi policije i navijača. Ne zanima ih 45 ili 90-minutno vrijeđanje. Ma koga zanima to vrijeđanje? Vratit ću se na nešto što je bolna tema. Nije ovo, mislim, okrugli stol o Zdravku Mamiću, niti po ponašanju bilo koga. Svatko treba odgovarati za svoje greške. Nisam ja ovdje advokat nikoga. Ako je netko pogriješio, na bilo koji način treba za to odgovarati. I Zdravko snosi svoj dio krivice i on ih sam to prije neki dan priznao i odgovorno rekao, ja se ispričavam svim onima koji se povrijedio i nisam kriv. Ja znam sigurno da mu je to teško. Međutim, isprovociran zbog čitavog niza razloga, ponekad reagira na način koji nije primjeren. Ali to ne opravdava ovu daljnju eskalaciju nasilja ili vrijeđanja obitelji, njegove majke, njegove žene, njegove malodobne djece. Ma ko to normalno može shvatiti? Da neka to meni netko objasni da je to opravdani revolt zbog toga što je netko, naravno, ja opet kažem, neprimjereno izvrijeđao nekog novinara ili se ponaša neprimjereno. Onda, mislim, ako postavimo takvu nekakvu vrstu vage, onda smo svi potpuno ludi. Jer mislim, ako se desi da jedan policajac izgubi oko, to je specijalac gospodin Trokter koji je, nažalost, bio u službi. Dakle, on je bio specijalac koji je bio pozvan na tu utakmicu da čuva javni red i mir. Njemu je naređeno da intervenira. Nije on prekoračio ovlaštenje, već je njemu ispod, dakle, vizira eksplodirala jedan dio upravo takve jedne naprave. Kakva je ona naprava? Da li je to topovski udar, da li je to baklja, ja to ne znam. Ali on je izgubio oko. To je činjenica. To je tragedija. To nema veze s nogometom. Prema tome, dijalog uvijek. Ali tragedija je ova, ako je istina što ovo govori gospodin Tomo, u vezi, Galić je zove, jel? Mario Galić. Ne, ja sam onda rekao na početku, ako je prekoračenje ovlasti, ako je netko pogriješio, što je, čineći ono što ga mi plaćamo, dakle da kao državni službenik štiti javni red i mir, prekoračuje ovlaštenje, on za to treba odgovarati. Ali to nije, ja ponavljam ponovo, to nije sve skupa uzrok, to je posljedica. Mi se ovdje, mislim, za ovim stolom trebamo baviti uzrocima. Uzroci su malo dublji. Postoji, nažalost, dakle, jedan oblik neciviliziranog i nekorektnog navijanja koji sigurno nema veze sa navijaštvom u krajnjem smislu. Mi gledamo svaki dan ogromni broj utakmica na televiziji. Gledamo engleskom prvenstvo. Jeste ikad vidjeli da je neko bacio 20 baklje na engleskom prvenstvu? Nikad nije bilo.
Ivan kaže, u Južnoj Americi bacaju se baklje. Ne bacaju se. Ne bacaju se, ispričavam se. Baklje predstavljaju kolorit. Bilo je puno o tome oko novog zakona govora. Zakon je jasan. Radi se o opasnoj napravi koja može izazvati štetu. Može. Ako se drži u rukama i kontrolira se, ona će biti simpatično dekor. Ali u naravi ona je opasna naprava. Zakonodavac je rekao, nije dozvoljeno nošenje baklji. U zakonu o sprečavanju nereda na stadionu je rekao, tko unese baklju čini prekršaj. Ako čini prekršaj, prekršitelja treba ili, ne znam, procesuirati, uhititi, nije to bitno. Dakle, navijači, pod navodnicima, koji žele, ja ne znam zašto, biti iznad zakona, unose te baklje, drže ih u ruci, a po najgore ih bacaju. Dobro, ne želimo sad da neko shvati da je baklja početak i kraj cijele ove situacije. Spominjali smo samo kao jedan segment toga. Jasno mi je, ali ne bi li, meni se nekako čini da, ne znam, recimo, ako govorimo o utakmicama Dinama, ne bi li Dinamo trebao neke malo veće napore onda uložiti u to da u osiguranje kod ulaska na stadion ili bilo koji drugi klub da se osigura da navijači ne mogu ući sa tim bakljama na stadion. Kako se može dogoditi da onda, recimo, ako su baklje zabranjene, i da te baklje završe na stadionu. Bilo njih 10 ili 50. Ovako, kao stari iskusni izvješć, ja ću vam reći ovako. Dakle, kod nas je sve u pitanju politička volja. To se tak zove, ne? Dakle, prije svega, ovdje sam čuo velike optužbe na našu, kako smo sami stali na stranu Mamića i dalje. Ne, mi smo se bavili ljudskim pravima. Mamić je od nas dobio takvu porciju prije 3 godine i mi smo, kad smo poslali saopćenje u privitku, poslali i taj napad na njega i na Vlatka Markovića prije godinu dana isto. Gdje smo njima tad rekli što ide, sad smo kritizirali navijače što smatramo da su prekoračili, da to što rade naprosto nije to što bi trebalo biti. Što se tiče baklji. Dakle, do sad je to bilo što je bilo. Sad se prvi put počinju, očito s nekakvom novom pozicijom ili direktivom, primjenjivati zakon. Što je trebalo prije, ne? I nakon toga Jovanović ispljune ovo, dakle se pljuju u lice zato što je došlo preko da prve utakmice. Pa ja sam sad siguran da će u buduće svatko paziti kad bude s bakljama baratama. Kako je moguće ako je zakon iz 2003. godine da se ta odredba počela tek sad primjenjivati? On je 2 puta dopunjen. Mislim, i sami Tomislav rekao da su ranije bile baklje. Ovako, prvi zakon o sprečavanju neredima na sportskim terenima je donešen 2003. godine. U njemu, osim kazni za pirotehniku i kazni za navijače, osnovno, to je jedini dio zakona koji se poštuje, koji se provodi isključivo, znači samo taj dio represije i kazne navijačima, ostalo je suspendirano. 2003. godine svi klubovi, svi vlasnici stadiona su dobili jasno zapovijed, jasno ukazanje da u roku godinu dana moraju prilagoditi uvjetima svoje stadione. Moraju biti, znači, stalan videonadzor gdje postoji, znači, uvijek mogućnost reprodukcije. Moraju imati senzore na svim vratima, moraju imati dovoljan broj sanitarnih čvorova. Moraju imati osiguranog prostor za prekršajnog suca, baš radi toga, radi kršenja stalnih ljudskih prava navijača. Niti jedan klub nije sve te stvari odradio, niti jedan klub u tih 9 godina nije odradio svoj zadatak i sva, da se držimo tog zakona, niti jedna utakmica od 2004. do danas ne bi odigrana. Dinamo ima siguran prostor za suca. I sudac je prisutan uvijek. Ima, kad mi pošaljemo poziv, od njima ovisi o predsjedniku prekršajnog suda da li će poslati suca. Ne može o njemu ovisiti. Ne, a tako je, bravo, on bi trebao poštivati zakon, slažem se, on bi ga trebao poslati. Ali on nekad dođe, nekad ne dođe. On nikad ne dođe i po tome se ne bi nijedna utakmica mogla ni početi. Vratio bi se malo na baklje i zgroženost gospodina Vrbanovića bakljima. Isto je gospodin Vrbanović prije 2 ili 3 godine kada je Dinamo slavio jedan od prvenstva je zajedno sa svim ostalim igračima vozio se po stadionu, krugu stadiona ispred Sjeverne tribine i okolo i po gradu gdje su svi igrači članovi uprave palili te iste baklje. Nikad nisam bacio baklu, niti sam nikad bježao. Ja kažem da ste bili odobravali, znači, ponašanje vaših nogometaša i vaših suradnika iz uprave. Druga stvar, po zakonu, znači, tom sprečavanju neredima na sportskih terena i samo pogrdno skadiranje bilo kome, znači, po vjerskoj, nacionalnoj i regionalnoj pripadnosti je kažnjivo zatvoreno 30 do 60 dana ili kaznom od 2 do 15 tisuća, a vi ste zajedno sa navijačima, sa igračima i navijačima i funkcionerima pjevali posprdne pjesmice o splitskim navijačima i splitskom klubu. Mi možemo govoriti da su baklje najgori problem društva. Mi možemo govoriti i pokazati ili zakon donijeti takav da se ljudi koji bacaju baklje ili pale i streljaju, ali to neće promijeniti uopće ništa na stvari, a to je da je ovo sad skretanje pozornosti na baklje, samo skretanje pozornosti sa puno većih majorizacija kriminala, korupcije u hrvatskom sportu. Tko to nama govori, znači, o bakljama i tko, znači, diže hajku protiv navijača?
Prošla vlada je najviše u tome napravila, a pola prošle vlade je završilo u zatvoru zbog pronevjere i krađe 100 milijuna kuna. Upravo u tome je stvar. Znači, mi govorimo o tome da tko smo mi, da od navijača tražimo da smo anđeli, a sve ostale segmente i sporta i društva su korumpirani i vlada njima kriminal. Dobro, se procesuira i zato su zatvori. Ne, nažalost se ne procesuira. Ja vas molim. Ako govorite o prošloj vladi, onda ako je netko gonio svoje vlastite članove, to je prošla vlada gonila svoje članove. Ja ću spomenuti jedan primjer od prije par mjeseci na utakmicama kada je bilo bojkot, kada su navijači sami sklonili sa utakmica europskih svoje pojedince i one ekstremnije, da ne bi neki pojedinac u afektu bacio neku baklju i Dinamo izbacio iz Europe, jer je Dinamo dobio 3-godišnju kaznu, uvjetnu kaznu. Za to vrijeme... Pa ne valjda zbog Zdravka Mamića. Ja sam vas slušao, gospodine Vrbanović, ja sam vas slušao pozorno, ja vas molim da završim samo misao. Dok smo mi to napravili, dok smo mi poštovali dok smo mi poštovali UEFA-inu odluku da ne odlazimo na nama najatraktivnije putovanje u Solun, Dinamo se usudio isprovocirati tu UEFA-u i u svom avionu, o svom trošku vodio poveliku grupu evidentiranih navijača samo zato što idu niz Zlatku Mamiću, zato što su se svrstali na njegovu stranu. Znači, tko je sad u krivu i tko radi u interesu Dinama? A vi niste htjeli ići, jer u to vreme bio bojkot, mogli isto tako otići. Imamo auto, imamo kombije, imamo avione, mogli smo otići na tu utakmicu, ali smo poštivali odluku Dinama i pomogli mu da nakon 40 godina napokon prezimu u Europi. Znači, kad smo i prekinuli bojkot prošle godine, namjerno nismo išli ponovno u europske utakmice da bi slučajno i onog zadnjeg nezadovoljnika politikom klubom spriječili da napravi neki incident, da ne bi. Tako je. Dali smo 1,5 dana institucijama hrvatske vlasti, a tu su 4 ministarstva koje su mogli svoj odraditi posao, to je Ministarstvo unutrašnjih poslova, pravosuđa, uprave i sporta, da redovnoj proceduri, znači kroz svoje instrumente, pokuša dovesti u red Dinamo poslovanje, njegove zakonitosti, njegov protuzakonit statut, da napokon Dinamo, što je nama jedno od najvažnijih pitanja, počinje poštovati pravo ne navijača, nego članova tog kluba. Dinamo još uvijek, makar to niko ne zna i niko ne doživlja, je udruga građana u kojoj bi svako od članova morao imati pravo na legitiman način biti biran, ali i birati. Jedino je Dinamo, ima skupštinu kao neko tijelo, znači upravljanja, gdje 80 ljudi dobacuju jedni drugima, znači ping-pong lopticu, gdje ljudi između sebe biraju izvršni odbor koji opet predlaže drugim skupštinarima nove članove skupštine, oni opet biraju isti saziv, iste te skupštinare, koji opet potvrđuju taj isti izvršni odbor. Dinamo je suspendirao, znači, sva zakonita prava članova i sam priznao to djelo. Prije godinu dana na skupštini, kad smo mi bojkotirali i kad smo kampirali, takozvano, ispod zapadne tribine, izlaganje svoje skupštine gospodin Mamić je počeo ovako. Nažalost, moramo statut napokon uskladiti sa zakonom. Nažalost, moramo iz skupštine izbaciti osobe koji nemaju po zakonu tu pravo biti. Samim time je priznao da sve odluke zadnjih 10 godina koji su ti ljudi, koji su nelegitimno bili u skupštini glasali, da su donesene protuzakonito. To naravno nije točno. Gospodine Vrbanović, upravo sam vam htjela palicu. Naravno da nije točno. Prvo, drago mi je da je Tomo došao na pravnu temu, jer to je moja domena, pa bi vrlo rado volio replicirati, ali naravno, ja mislim da ova emisija bi mogla trajati 1,5 sata kad bi razgovarali o pravu. Prvo, uopće nije točno i to je potpuna neistina. Govorimo o Grčkoj, o navijačima u Solunu ili govorimo o segmentarno. Prvo, pustimo to. U Grčkoj se nije desio nijedan incident. To je pod jedan. Kad su, dakle, navijači dolazili... Ajde, hoćemo razgovarati o Temišvaru, gdje smo izbačeni. Tomo je odlično rekao. Dakle, Dinamo je izbačen iz Europe sa uvjetnom suspenzijom od 3 godine. Zašto? Zato jer je skupina huligana sa toljagama i sa nekakvim čudnim štapovima natjeravala nevine ljude u Temišvaru po tribini, kao što je zapadnoj tribini. Suprotne navijače ili civilače? I navijače i obične ljude koji su došli tamo. Ljudi koji su bili, dakle, na tribini su bježali na sve strane i da je kojim slučajem izbio sukob, neko bi poginuo tamo. Policija temišvarska nije bila spremna, ljudi su došli onako rekreativno, bilo je tučnjave i prije u gradu, napali su Zdravka sa pivskim bocama, by the way, tamo je mogla stradati jedna nevina žena i dijete koji su prolazili na trgu.
U Pragu su preuredili centar grada, jedan nevini turista je stradao. U Kaffenbergu su također se potukli sa policijom i sa drugim navijačima. S Partizanovim navijačima su se potukli u Švicarskoj. Nama je zabranjeno igrati prijateljsku utakmicu u Švicarskoj, Austriji i Njemačkoj. Mi kad idemo na pripreme, lokalna policija kaže vi ne, vi imate, kako oni kažu, divljake, ja to nisam rekao riječ, to je njihova, divljake navijače, mi vas nećemo primiti. I mi znači molimo domaće policije, znate, policija mora dati suglasnost za igranje utakmica, onda mi kaže mi ćemo igrati kao zatvorenu utakmicu. Vratimo se i na PAOK. Pa naravno da je PAOK interesantna tema i baš mi je drago da je Tomo spomenuo. Na utakmici Dinamo PAOK, autobus u kojem ste mogli sjediti vi sa svojim suprugom i sa svojom djecom, vozila se iz zračne luke Zagreb. I tamo na ulazu, kad prođete onaj most, napala je skupina od 20-ak ili 25 huligana koji su bacili molotovlje koktele i nekoliko različitih baklji unutra i jedna je žena stradala, zapalio se autobus. Policija je uspjela privesti nekolicinu od njih i tako dalje. Koji je bio razlog da su napali? Ma znate koji je razlog? Zato da načine zlo i vlastitom klubu, ali načine zlo kome? Tim VIP navijačima između Dinama i PAOK-a je postignut dogovor, UEFA ga je imenovala, da nema razmjena navijača. Dakle, prva utakmica je bila u Zagrebu, uzvrt je bio tamo. Prema tome, o čem mi tu pričamo? Da radi se o odmazdi, a ne o navijanju. Kakve veze ima navijanje, napad na nevine ljude koji su sjedili u autobusima? Mi pokušavamo romantičnu priču o navijačima prikriti sa onim što se zove huliganizam i nasilje. Ja i odgovorno tvrdim i danas, nema šanse da se Dinamo bori protiv Bad Blue Boysa ili navijača. Ima 95% navijača koji su apsolutno u redu, apsolutno korektno i žele dobro i klubu i žele dobro ovlastno. 5% njih, nažalost, su militantni, nažalost ljudi koji čine zlo i navijačima i vlastitom klubu i očito u toj borbi u kojoj bi ova, ja zovem većina, trebala eliminirati huligane. To je putokaz kako treba riješiti. Ne po kratkom postupku, nego ih treba maknuti da ne dođe na stadion. Polako. Oni ne bi smjeli. Ako njihovo ponašanje odobravamo, ako vi ponašate njihovo odobravanje, vi ste isti koji i oni. Nema nikakve razlike. Mogu ja se sad vratiti natrag ono što sam bio rekao. Dakle, mislim da ne možemo zagovarati nasilje bilo koga nad drugim. Apsolutno. Dakle, prema tome, ja mi tu mora vrijediti princip samoregulacije kod njih. Da bi oni trebali doneti svoje standarde, usklađene sa etičkim normama, koje vrijede u svijetu športa i da bi naprosto trebalo prijeći u jedan dijalog. Ovako mi možemo sad tu 3 sata, što ste vi rekli malo prije, ili sat i pol vremena, govoriti što je bilo. Jer smo li mi u stanju se na određen način okrenuti budućnosti? Jesmo li spremni pokušati naći nekakav zajednički jezik? Očigledno je da će biti sve rigoroznije mjere vezane uz te baklje. Ali baklje su jedan segment. Drugo, Tomo zna na toj sjednici i u vladi, Godek koji je bio bivši sudac i zastupnik u Saboru, ja smo bili vrlo protiv rigoroznih ovlasti koje se daju policiji, tako bilo. Inzistirali smo da sudovi imaju glavnu riječ. Da ne može policija zabraniti odlazak ljudima u Europu, nego to mora sud napraviti. To je funkcioniranje pravne države. Jer policija uvijek, to je, mislim, po defaultu... To je represija. To je represija, to je tako. Meni je drago što ste spomenuli taj dio, zato što se Dinamo, kao jedini valja klub na svijetu takav, sam sebi dozvolio određivati tko će od njegovih navijača ići, tko može, tko ne može po evropskim utakmicama, tko smije nabaviti kartu, tko ne. Bez obzira na sudske zabrane i sudske kazne. Na koji način to misle? Takav način, tako da recimo igra se u Briselu, Brisel, znači Andrej ponudi Dinamo kavez od 1500 ljudi, oni kažu mi to ne želimo, mi želimo samo 500 ljudi, prijavi se 700 i onda oni po simpatijama, po imenima, prezimenima valjda traže i črčkaju i križaju tko bi smio, tko ne bi. Gospodin Vrbanović namjerno naravno skreće temu sa njihovih legalnosti, sa njihovih skupština i tako dalje, sa njihovih statutarnih nelogičnosti i tako dalje. Gospodin Vrbanović kao prvo po zakonu ne bi smio uopće biti u nikakvu funkciju u klubu, zato što se protiv njega vodi još uvijek nije pravomoćno završen postupak. Nema veze, to nije sukob uopće. Država koja je potpredsjednik vlade, čovjek koji odgovara za smrt dvoje ljudi, je eliminirala sve kriterije moralnosti u javnim funkcijama. Osim toga, država gdje u Saboru sjedi čovjek koji se zove Drmić, zastupnik Slavonske stranke, koji je pred sudom u sporazumu sa državnim odvjetništvom priznao da je sudjelovao u pokušaju mičenja sudaca Vrhovnog suda, to više nije država, to je rasulo. Dobro, mi imamo takvih primjera, mislim sad smo počeli o sportu, ja vas molim, znači sada da krenemo na politiku, mogli bi do sutra. Ja bih samo skrenuo pozornost na zakon o športu
po zakonu o športu, članak 13 jasno govori. Ne, ajmo šta kaže jasno, ajde citiraj. Imam ga ja ovdje napisano. Ajde izvrsno, ajde, šta piše? Osoba, znači članak 13 zakona o športu, osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja u športskim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u športu i sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja športske udruge ili trgovačkog društva do okončanja postupka. Znači radi se za kaznena djela, kazneni postupak, kazna zatvora od 3+ godina. Tako je. To kaže članak 13. Sporno je to što se znači protiv vas vodio postupak 6 godina zbog članka po kojoj je kaznena, znači oprečena kazna više od 3 godine zatvora. Dobro, i šta piše u zakonu? Dovoljno jasno kaže. Ja razgovaram ovdje sa neznalicom pravnom. Prvo da on zna čitati, onda bi pročitao da prvo ja nisam član jednog tijela upravljanja, drugo nisam ja ovdje bitan. Uopće nisam ja bitan. Bitno je njima problem u tome što, nažalost, ja vodim pravne poslove u klubu i ne dozvoljavam da huligani i ljudi koji nemaju nikakvog pravnog legitimiteta da sudjeluju u radu kluba ne mogu doći u klub, razumijete, na bazi činjenice što su oni članovi. Mi imamo 9000 članova. Njih je ovdje 50 ili 100 koji su se protivi ovakvom jednom načinu kako Dinamo je vođen. Dinamo ima svoju skupštinu, ima svoje legalno izabrana tijela koja su verificirane od nadležnih organa. Dakle, od Gradskog ureda za upravu i pravosuđe, od Ministarstva uprave i svi pokušaji da sruše ovakvu odluku legalnim putem su im pali u vodu. Oni su izgubili sve sporove. A sad to što si oni misle da bi zato, jer su glasni, jer ako po principu glasovanja idemo da onaj koji se jače glasa, onda dolazimo na pećinu. Znači, ko više urla, ko lupa više oni toljagama, tebi treba više glasa. Znači, zato vaš predsjednik je tako glasan, ili tako? Naravno da on treba odgovarati za to. Svi kako ako je kriv. Ja sam Urbanoviću rekao prije nego je bila presuda sad suda, rekao sam, slušaj me Tomo, Ivo, ako osuda suda bude da si ti kriv, mi ćemo tražiti od UEFA da te suspendira sa svih funkcija. Ja sam ti rekao to ili nisam? Naravno. Rekao sam mu. Nema to veze. U zakonu piše na kojoj je započet postupak, nema veze, znači da li je... Šta ne smije? Ali šta ne smije raditi? Ali ako si tako pametan, reći šta piše. Meni je drago da je gospodin Vrbanović spomenuo da u velikoj masi članova Dinama smo mi tak jedna šačica članova kao neki nezadovoljni. Koji se protive ovakvom načinu rada. Prije godinu dana te huligane su gospodin Mamić i gospodin Vrbanović molili da dođu za stol, obećavali svašta, brvine doline. Mi nismo uopće molili, mi smo predlagali da sjedemo za stol. Osobno je na posao došao gospodin Mamić nekoliko puta, molio i nakon par puta ja sam pristao, makar mu nisam vjerovao da sjednemo na sastanak i on se, nažalost, što je meni sad ružno rečeno, zbog uvjere da preko njegovih čerki i tako dalje, to je katastrofalna stvar i to osuđujemo svaki pravi normalni navijač, a oni koji ne, to su zanemariva manjina. On se kleo, znači, životima ta svoja dva anđela, da će sve ono što smo dogovorili, sve ono što je obećao da ćemo jako brzo realizirati i poslao je gospodina Vrbanovića na sastanak sa par gospoda pravnika isto koji su radili na tom projektu. Jedino smo mi tražili, jedini naš uvjet je bilo, znači, poštovanje statuta, to jest dopuštanje članovima svim da budu birani i da biraju, znači, svoje predstavnike u skupštini kluba i tako dalje. A ako ste vi tako sigurni da je velika manjina protiv politike kluba, protiv vas, pa u čemu je stvar onda da vi propišete izbore, znači legalne napokon, nakon toliko godina, da članovi napokon dobiju tu mogućnost da izaberu svoje legitimne predstavnike skupštine? Tko je vas izabrao? Pa tko kaže da nije legitimno izabrao? Vas su izabrali, znači, 80 osoba koji su u vezi sa gospodinom Mamićem ili financijsko ovisnoj ili u prijateljskoj. Pa, to je onda vaš argument da... Ja vas pozivam, znači, ovdje javno, ako mislite da je stvar samo u tome, u par nezadovoljnika, evo, propišite izbore za mjesec, 2, 3, 5, 6, da svatko ima pravo glasati od članova, ne suspendirati njihovo pravo i donositi neke nezakonite odluke da mora biti 5 godina uzastopno član kluba i onda nakon toga još izvršni odbor sebi daje za pravo diskrecijsko govoriti da li taj smije u članstvo ili ne smije. To su apsurdne stvari, to su protuzakonne stvari. Koliko što članova smije glasovati? 80? Ne, to je skupština kluba. Dakle, skupština ima svoje tijela. Izglasana su na temelju statuta. Ovo me interesira. Da li svi članovi Dinama sudjeluju u izbornom procesu? Recimo u Županji, Slavonskom Brodu. Dakle, struktura. Dakle, ovako. Prvo da vratimo se na područje prava. Znači, zakon o upravi kaže da se udruge građana, odnosno zakon o udrugama, ispričavam se, kaže da se udruge građana ostvaruju, imaju, dakle, sve svoje članove i vode evidenciju članova i da članovi ostvaruju svoja prava direktnim ili indirektnim načinom sudjelovanja u kreiranju odlučivanja. Članstvo u statutu je točno definirano i zna se šta član može ima pravo. On može predlagati. Ko brani
Tomi da on dođe i da on predloži jednog svog člana. Pitanje je da li će uspjeti u tome. Problem je u tome što oni misle zato jer i njih, neću reći 350, i 550. Znači, smatra da nešto ne štima, da zbog toga treba promijeniti statut. To prvo nije točno. Drugo, dakle, statut ima skupštinu od 80 članova. Svih tih 80 članova su ozbiljni ljudi. Kad pogledate imena, ovo je samo malo. Dakle, statut ima skupštinu, a skupština ima... Jesu li ti članovi skupštine izabrani od članstva? Naravno da jesu. Ali još jedna stvar još gora. Tko je vas izabrao, gospodine Bajiću? Koji članovi udruge? Samo da jednu stvar kažem. Dobro, malo prije smo rekli da nećemo padati jednom drugom u riječ. Prvo idemo ovako. Ako postoji skupština s 80 članova i ako oni donose u legitimnom procesu svoje odluke, te odluke su verificirane, one su ovjerene od nadležnih institucija i one provode se u praksi. Recite vi meni, molim vas, zbog čega bi, znači, taj čitav proces morao se, dakle, smatrati nelegitimnim i nevažećim, samo zato jer jedna grupa ljudi smatra da bi oni trebali, dakle, donositi odluku o tome. Ja uopće ne mislim prvo da se radi o ljudima, to je vrlo ružno što si rekao, da se radi o ljudima koji su korumpirani od strane Zdravka Mamića. Radi se o uglednim liječnicima. Rekao sam financijsko ovisno, znači, zaposlenicima Dinama, da. To ili prijateljski. To je vrlo ružna insinuacija. Ja ne mogu preći preko toga. Radi se o, treba uzeti listu skupštinara, ali znate što ću vam reći? Meni je lagano muka od ovog načina razgovora. Prvo zbog toga što smo se sveli na jednu onako birtijaški način razgovora i tako dalje. Ako smo počeli razgovarati o odnosu navijača i Dinama, ja kažem da ovakav odnos nije dobar. Ja sam svjestan da ovo ne vodi ničemu. Ima li prostora za poboljšanje odnosa? Navijači nisu, gledajte, ove floskule o tome da zbog toga što statut Dinama nije usklađen sa zakonom, to su takve benigne stvari. To da li sam ja član skupštine ili nisam član skupštine, nisam član jednog tijela. Tomu da se toliko informira, onda bi ga njegovi pravnici trebali savjetovati da ja više nisam u sukobu nikakvog interesa, da ne postoji ni jedna. Više nisam. A jeste bili? Bio sam u jednom trenutku dok nije skupština bila. Je li mene može smijeniti samo skupština? Pa moramo biti legalisti, pa ne može me smijeniti neko s ceste. Kad je bila prva skupština, mi smo to zamijenili. Ali nisam ja bitan, ponavljam ponovo. Ima puno ozbiljnih stvari u hrvatskom sportu, u nogometnom klubu Dinamo i odnosu s navijačima. A oni glase, dakle, da trebamo naći ono mjesto ili one dijelove koji su za povezivanje. Navijači trebaju navijati, trebaju se boriti za svoj klub i trebaju biti korektni i pošteni i pratiti svoj klub. Ali moraju moći i sudjelovati u svim strukturama kluba. Dinamo je obavezan svoje poslovanje voditi transparentno, korektno i naravno svom članstvu dati informacije o svom poslovanju. Ono što se često puta kao floskula govori, a to je vrlo ružno i pogrešno, je da se pod navodnicima Dinamove financije ili Dinamov način poslovanja je, neću potrebiti onu riječ koju oni spominju jer je to strašno ružno, čuo sam već riječi kriminalizira i tako dalje, nego da on nije jasan. Prvo... Je li je jasan? Apsolutno. Sad ću vam reći zašto. Na čelu nadzornog odbora tog kluba se nalazi profesor Đurašin. Kao što se na čelu nadzornog odbora Hajduka nalazi Paladino. Pa neće mi neko dovoditi i osporavati... Gospodin Đurašin je za predzadnju skupštinu kluba, znači prije godinu dana, pozvao pismeno predstavnike članova NK Dinamo, skupljenih oko inicijative Građanske zajedno za Dinamo, da sudjeluju na skupštini. Znači prije godinu dana oni su došli, oni su izvređani od strane, znači, službenika kluba i tako dalje i nije im dozvoljen kao predstavnika članova navijača ulazak uopće na skupštinu. Vidite, sami gospodin Vrvanić je priznao da je do zadnje skupštine bio u sukobu interesa, ali na svim ostalim skupštinama prije je glasao za neke odluke koje su, znači, prema tome isto nelegalne, kao i svi ostali koji nisu smjeli u tom trenutku biti na tom mjestu. Ajmo malo o pravu. Tomo bi se trebao malo više educirati o pravu da bi znao da je ova odluka protuustavna, drugo da je protiv ove odluke od članak 13 donesena, odnosno podnesena 4 ustavne tužbe, drugo da ovakva odluka, ovakav, dakle, članak presumira krivnju, a ne presumira nevinost, jer dok je pokrenut kazneni postupak, onda ću postaviti njemu pitanje, ajde da se protiv tebe pokrene kazneni postupak i ti kreneš u kazneni postupak i suspendiraju ti se sva prava. I za 3 godine, 5 godina, ti se proglasiš nevinim. Reci mi, molim te, šta će biti ovih 5 godina što nisi mogao konzumirati sva prava? To je velika debata. Naravno da je velika debata. To pravnici se vrlo dobro znaju. To je razumna stvar. Ne možete vi proglasiti nekoga unaprijed krivim ako nema pravomoćne presude. Nevin dok se ne dokaže. Nisi tu do kraja u pravu. Gledaj, postoje 2 nivoa tog problema. Jedan je kazneno-pravna odgovornost, dakle, da je netko nevin dok mu se ne dokaže. A drugo je nešto što se nekad zvalo moralno-politička odgovornost. Dakle, da li netko može u javnosti djelovati tako dugo dok na sebi nosi stigmu kaznenog djela.
To je pitanje vrlo delikatno i treba ga raspraviti. Ja mislim da je tu... Zakon je jasan, članak je jasan, uopće to nema mjesta nikakvim. Pa naravno da je jasan. Nažalost, nemamo više vremena, došli smo do samog kraja emisije. Svi smo se prije emisije složili da će nam biti premalo vremena za ovo sve što želimo ovdje reći večera. Samo bi za kraj pitala evo i Tomislava i vas u konačnici. Spomenuli ste nešto na početku vašeg izlaganja. Mislite li da se ljudi koji dođu na Dinamove utakmice u Zagrebu osjećaju sigurno na stadionu? Ne. Ne? Ne. I mislite li to da je to pogreška Dinama kao kluba? Naravno da ne, pa mi imamo vrlo skupo plaćenu policiju i skupo plaćene, da vam kažem. Ne, ja govorim o sigurnosti. Pustimo, vratimo se na temu sigurnosti. Pustimo vi angažirate redare. Mi angažiramo redare, mi angažiramo policiju. Pa ako vam uđu ljudi, znači da onda... Ali rade svoj posao, prema tome, sad vi meni recite, znači ja bi trebao u kancelariji biti kriv zbog toga što je redar propustio da neko odnese 20 baklji ili 2 topovska udara ili bacio onu baklju koja je prošišala tamo kroz čitav teren i mogla nekog ubiti na jednoj utakmici Dinamo Zagreb. Mi smo po principu objektivne odgovornosti jer smo organizatori uvijek krivi. To ćemo uvijek biti krivi. Ali znate gdje se uvijek stvar svede? Na subjektivnu odgovornost. Ja sam to na početku govorio. Imate subjektivnu odgovornost. Ako je neko izrekao laž, odgovara za laž. Ako je neko izrekao klevetu, odgovara za klevetu. Ako je neko bacio baklju, on odgovara za baklju. Ali činjenica je da se slažete da ljudi se ne osjećaju sigurno na stadionu. Tomislave? Ja bih replicirao na to zato što to nema nikakvog smisla. Za vrijeme godine i pol dana našeg bojkota posjeta je bila 3 puta manja na utakmicama, osim kad su bile europske utakmice u pitanju i besplatne ulaznice 3 puta manja. Druga stvar, uspoređivati i dovoditi u kontekst sa sigurnosti ljudi, pirotehniku, nema nikakvog smisla. I samo ću jednu paralelu napraviti. Njemačka koja je u ekspanziji što se tiče rezultata i što se tiče posjete, koja obara sve rekorde po gledanosti gdje je prosjek 50.000 ljudi po utakmici bilo koje kluba, kod nas i negdje oko 700-800, imaju samo zadnje 2 godine 12.800 uhapšenih ljudi zbog nereda. Znači, neredi sami ne moraju dovesti u korelaciju sa tim, znači, da li je negdje sigurno gdje nije. Ja ću pitati samo gospodina Vrvanača još jedno pitanje za kraj. Dođite, kao prvo pozivam vas u petak u 6 sati na utakmicu sljedeću Dinamo da vidite koliko dječice od nas, navijača, takozvanih huligana trče veselo po sjeveru, osjećaju se sigurni i dolaze na te utakmice. I druga stvar, vi koji toliko brinete o sigurnosti na našem stadionu, pitao bih kako je to moguće da je zadnji aparat protupožarni kojim se jedino moguće gasiti vatra i baklje potrošen prije 2 godine i još nije vatrogasna služba dobila sljedeće. To je isto kršenje mnogo zakona i za to, nažalost, niko nije odgovarao. Javni vatrogasci se protuzakonito šalju da gase baklje sa vodom koja raspršuje one stolice i po ljudima i dalje po stolicama, a kasnije se to Znači baklje su opravdane, vatrogasci nemaju opremu. To je prekrasno. Gospodine Čičak, dajem vam doslovno 10 sekundi za kraj. Za kraj, da li se slažete s time da ovaj dijalog nastavimo nakon ove emisije i da pokušamo, ja sam sad ovdje čuo jako puno prigovora koje je iznio Tomo, koje se nas apsolutno tiču. Mi ćemo odmah intervenirati kod predsjednika Višeg prekršajnog suda da provjerimo zašto nisu suci tamo gdje trebaju biti. Ja se nadam da će se dijalog nastaviti za rješavanje. Mislim, u ostalom i obje strane su se složili da je dijalog u svakom slučaju moguć i očekivan. Hvala vam puno, poštovani gledatelji, što ste bili s nama večeras. Nažalost, došli smo do kraja emisije. Vidimo se sutra u 23 sata 15 minuta. U međuvremenu znate što vam je činiti. Facebook, Twitter, e-mail, web stranica. Sve vam je tu dolje na ekranu. Do sutra, želim vam laku noć.